İçinem dora. İçinem dora. Ha? Mekaza ku? Mekazi? Ne kabışa içine gel. Bizim cangarab da ku. İyi, namus çe? Cafar. Cafar? He, sazı teci kubi. Bio. Nagaz, ne nagaz. Fakat ne nagaz. Oh, bikaza. Bana mı kullanıyorsun? Oh, Hozmera, bir de şuna çabuk. Ey, şuna bırak, Cafar. Thank you. Hayır. Şah, bu seçki bu çok mu kıyafetler efendim? Neyine? Gördüm. Tamam Biyo, bir giriş. İlişki tavsiyesi. Это крыса. Знаешь, какой крыса? Муши де дом надо. Dosta mıydı? Baka. Did çıkızdı. Xayra dolardın tabii değil. Kaç mı için milyon? Oxu Roma. Onunla bakın Ne ver kafanı? Hangisın? hadi gel de oynayalım. Şah, bu seçki bu çok mu kıyafetler efendim? Neyine? Gördüm. Tamam Biyo, bir giriş. İlişki tavsiyesi. هر نفری که کانال یوتیوب دار کرده در واتساپ مراجعه کنید. 1000 подписчик تو کانال 43000 подписчик دارم. خدمت افراد مقدم میتونم در واتساپ مراجعه کنید. İçinem dora. İçinem dora. Ha? Mekaza ku? Mekazi? Ne kabışa içine gel. Bizim cangarab da ku. İyi, namus çe? Cafar? He, sazı teci kubi. Bio. Nagaz, ne nagaz. Fakat ne nagaz. Oh, bikaza. Bana mı kullanıyorsun? Oh, Hozmera bir de şuna çabuk. Ey, şuna bırak, Cafar. Thank you.
برادران از شرکت دارای گیاهی مراجعت کردیم. بسیارتون مشکلی دارین، یعنی که مشکلی خنکی و سپلینی و مردانگی به حد رزولتات خوب نشون میده. کسانی که تیز تمام میکنن به حد رزولتات خوب نشون میده. نبارش 3 ادم اومدگی استحصال ترکیه می باشه. این بانک قطعی بانکش هر دش یک چیز یک کورس لیچه نمیشه. ایش برای مهلت هم خوبه را طولانی کردن، یعنی که امی کمپلک هم خنکی را میگیره، هم مردانگی را بخول نینه، فایز مردانگی را بلند میکنه و هم مهلت هم خوبه را طولانی میکنه. کدام این در کار باشه از آنزنی با تمام شهرهای روسیه روان میکنیم. مرحمت نمیرا دارو اکران ناتورالی تازه ارگینا با در کشش جواب میگیم. برادرای شرکت دارای گیاهی مراجعت کرده سیم ازمخ ویتامین آمدگه چند آمد ویتامین تیار شده برای آدمای قد رو درست کردن. کسانی که مشکلی قد دارن میتونن که قدشون درست شود. کورس لیچنج باشد 2 پچکه میشه ای 5 تا 8 سانتی متر بندونه. ایرا آدمایی که ای 16 تا 24 سال استعمال میکنن داریم که برای آدمای کودکان میتونه که در روی اکران بودن مراجعت کنی. ای 3 ساله تا 24 ساله را هست. مرحمت نمره در روی اکران.